роғун шаҳомат аст. шаҳомату иқтидори Тоҷикистони соҳиби истиқлол. имрӯз дар корзори роғун аз муҳандиси олӣ то коргари оддӣ ки ба обу хоки ин сарзамин ва мардуми сарбаланди мамлакат муҳаббати беандоза доранд, синаи кӯҳҳоро шикофта хоросангҳоро тахту ҳамвор месозанд ва дар домони шахрҳои азим бо маҳорату санъати баланди меъморӣ пояҳои нерӯгоҳро устуворӣ мебахшанд. яке аз чунин ҷавонони ба кори худ содиқу устувор ки ҳар сухани созандаи эҳёгари ин иншооти азими аср, сарвари маҳбуби давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барояш нерӯву тавон ва раҳнамову роҳкушост, Қосим Саидов мебошад. нангу номуси тоҷика бинен, натарсида, наҳаросида дар чунин иншооти бузург кор карда ҳисоб аст. мақсади ният овод кардани ватан содиқона софдилона кор кардастанд ки як рӯз пештар нерӯгоҳ овод шавад, истиқлолияти энергетикиро ба даст биёрем. ӯ челонгари барқ аст ва масъулияташ назорати кори дастгоҳҳои барқӣ дар маконҳои душворгузар ва пурмонеаи яке аз нақбҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун мебошад. барои ӯ кор дар чунин иншооти тақдирсоз боиси ифтихор ва мояи сарбаландист. нерӯгоҳи барқи оби Роғун сарбаландӣ миллати тоҷик. ин ва дигар қиссаву наворҳои диданӣ дар барномаи навбатии Набзи Роғун. нерӯгоҳи барқи оби Роғун имрӯзи мо ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон аст. бино ба таъкиди пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. зеро василаи муҳим аст дар беҳ намудани сатҳу сифати рӯзгори мардум ва олами бунёдист дар рушди ҳамасамтҳои хоҷагии халқи мамлакат. дар ин даврони пуршӯр ки сармоя муқарраркунандаи мақом ва эътибору эҳтиром гардидааст, Роғун имтиҳонгоҳи номус ва ҳамбастагии миллист. ба қавли дигар, Роғун арсаи миллатсозист. Роғун иншооти бузурги сатҳи ҷаҳонист ки дидаи ҳама ҷонибаш нигаронида шудааст. иродаи қавӣ, нерӯи созанда ва завқу салиқаи баланди гурӯҳи пуриқтидору диловарон, бунёдгарони Роғун, андешаро ба таъриху тамаддуни гузаштаи миллати тоҷик мебарад ки бо шоҳкориҳои офаридаи хеш дар ҷаҳони бостон ҳамчун миллати тамаддунофару бунёдкор ва ташаббускору созанда ном баровардааст. имрӯз мардуми тоҷик, фарзандони ватанпарасташ, ба хотири ояндаи кишвар барои фарзандон ва наберагони хеш Роғунро месозанд ки рамзу нишони миллат хоҳад шуд. воқеан месазад аз ҳунар, талошу ташаббускориҳо ва заҳмату корномаҳои ҳар яке аз созандагони ин иншооти муқтадиру беназир дар алоҳидагӣ сухан гуфту барномаҳо таҳия кард. мо талош мекунем аз фаъолияти пурсамари чанде аз ин диловарон маълумот диҳем. азбаски гурӯҳи эҷодии мо субҳгоҳӣ ба нерӯгоҳи барқи обии Роғун расид, имконияти хубе даст дод то наворбардории хешро аз оғози якрӯзи қаҳрамони барномаи худ шурӯъ кунем. номи ин ҷавон Қосим Саидов аст. 33 сол дошта бо хушсуханӣ, чусту чолокӣ ва моҳирона иҷро намудани ӯҳдадориҳои кории худ байни ҳамкорон аз эҳтироми баланде бархурдор мебошад. ӯ ҳарпагоҳӣ пас аз субҳона ҳамроҳи ҳамкорон савори нақлиёт ба макони кории худ ки
дар қалби кӯҳсорон дар яке аз нақбҳои сохтмонии нерӯгоҳ қарор дорад, равона мешавад. ин нақби сохтмонии С4 аст ки ҳамарӯза қаҳрамони барномаи мо корро маҳз дар ҳамин ҷо оғоз мекунад. вазифаи ҷонии ӯ таъмини барқ ба кафшергарону дигар кормандоне ки дар ин нақб ба фаъолият машғул ҳастанд маҳсуб меёбад. ӯ челонгари барқ аст ва масъулияташ назорати кори дастгоҳҳои барқӣ, таъмири онҳо дар ҳангоми кор ношоямӣ мебошад. азму иродаи қавӣ ва муҳаббат ба диёру обу хоки аҷдодӣ ба Қосим Саидов нерӯ ва ҷасорат мебахшад, то аз ҷойҳои пурмонеа убур намуда ва дар қисматҳои хатарзову баландиҳои душворгузар ба иҷрои кори худ машғул шавад. вай ифтихорманд аз он аст ки дар чунин иншооти тақдирсозии миллат саҳми хешро мегузорад. аз сурохиҳои тангу торики нақб гузар намуда ва дар баландиҳои душворгузар бо ҷасорату нотарсӣ қадам мезанад. тавре гуфтем, Қосим Саидов 33 сол дорад, яъне ҳамсоли истиқлоли давлатист ва худро муаззаф медонад то дар афзун гаштани дастоварду музаффариятҳои истиқлолият то андозаи тавон нақши худро гузорад. дар чунин як иншооти бузург кор кардан чӣ душвориҳо дорад? душвориҳои бисёр дорад. инҷа ҷояш мешава овай, ҷояш мешава лояй, ҷояш мешава оҳанай, битонай, дудай, чангай. аммо ҳама содиқона, софдилона кор кардесиянд ки як рӯз пештар ҳамин нерӯгоҳ овод шававуд истиқлолияти энергетикиро ба даст биёрем. тавре мо дидем бисёр ба ҷойҳои душворгузар шумо ҳаракат карда назорати барқро барои кафшергароне ки инҷо мо мебинем кор карда истодаанд таъмин мекунед барқро ба онҳо. ягон тарсу ҳарос ҳангоми иҷроиши уҳдадориҳоятон шуморо фаро намегирад? дар рӯзҳои аввал тарсу ҳарос буд ки оҳиста оҳиста омӯхта мешид дар байни бачаҳо. асосан бо свет кор кардан дар инҷа ҳамин гуна мураккабе ҳаст ки фақат электрик мекунад. барои чӣ ки шитое ки ту установка мекунӣ дар металл установка мешавад. барои ҳамин инҷа дар аҳамияту диққат хушрӯ мекунад. ӯ мегӯяд ҳар як сухани созандаи эҳёгари ин иншооти азими аср, сарвари маҳбуби давлат муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон бароям нерӯву тавон ва раҳнамову роҳкушост. шодмону сарфароз аз онам ки чанд маротиба бо пешвои муаззами миллат суҳбати самимӣ доштам ва ҳар сухани падаронаашон ба таври ҳамешагӣ дар хотираам нақш бастааст. ин таваҷҷӯҳ бароям арзиши бисёр баланд дошта, масъулияти маро барои анҷоми уҳдадориҳоям дар бунёди ин нерӯгоҳи азим даҳчанд афзун месозад, мегӯяд Қосим Саидов. вақте ки мара дар ҳаминҷа якум бор вохӯрдам, вақти сурат гирифтан гуфт ки ҳама каса қалпасои пеш буромадам, дидум вой ин дар инҷа чӣ мекунад қаду баъд. роҳбари ширкат, роҳбари корхона гуфт ки ай ҳама пешқадам коргари мо ҳамияй дар кадом ҷое ки тангу торик аст ҳамин даромада равшан мекунад ҳамун дора. соли гузашта омада будам, сохтмончиҳо қади суҳбат кардам. аз байни сохтмончиҳо як бачак биромад, сарашда каска. мафтам бача ма чӯ биромадӣ, ту сивича мехонӣ? гуфт ман сохтмончиам. роҳбари ширкат гуфт ин сохтмончии беҳтарини мо ҳамия. аҳсан нангу номуси тоҷика бинем, на тарсида, на ҳаросида дар чунин иншооти бузург кор карда истодааст. ҳар касе ки аз дили нияти соф ва нияти хайр кор кунад, худованд онро ба қуллаҳои баланд мерасонад. нияту мақсади мо ҳамин буд ки як рӯз пештар роғун овод шавад, як рӯз пештар кор кунем. бо ина кора диде дураи кор чӣ гапи кора.
واقعا هم شاهکاری است، واقعا هم قهرمانی است. در چنین یک فضا کار کردن باعث افتخار است. کار شما در فرق با سال اولی که اینجا آمدید چگونه است؟ آغاز تا با امروز بهبودی‌ها هم بود، نوآمداش هم بوده. جایش میشید که همین شی درداری چی در میگریم شیتی سوید و جایش میشید که ساز میکردیم کارمون عمر میکردیم. جایش میشید بیتون ساخت میشید، جایش میشید اوهان وایرون میشید. اما همش مرحله به مرحله وقتی نیت مقصد که نیک باشد تا آخر شد ای اهداش میری. مقصد نیت عبود کردن وطن. شما دانشجو نیست هستید؟ دانشجو هستم، دانشجوی غایبانه. ما بعد کالج آمده بودیم، کالج ختم کردیم آمدیم روغون در کار چی اختصاص کالج رو تموم کرده؟ اختصاصی تأمینات برق. انا آوازی باشه برای استحصالات برق سپاریدگی هم سیوم کورسم. مقصد نیروی تا آخر دامی روغون کار کردم. معامله همکاران چگونه است؟ وقتی معامله خوب کردی با کارگرا هم با تو معامله خوب میکنه، در همی همدیگر فهمی کار در نظر نمیتو که چقدر گذشته است. اگر که معامله ساز نباشه در اینجا کار کرده نمیشه. همه همی رنگی برادر شوخی میکنیم، میخندیم. 15 روز کار میکنیم، 15 روز خانه ده استراحت. در هم 15 روزه که شما کار میکنید و بعدا 15 روز با استراحت میروید، مشتاق میشوید کار رو؟ همین گونه حالت ها میشود. جایش میشود پیش ای وقت زنگ میزنم که الکتریک در کار نیست ما برم. ҳамкоронаш қосим саидовро як нафар инсони беозор ва хушмуомилагу масъулиятшинос медонанду доштани чунин рафиқеро дар канорашон мояи хушбахтӣ меҳисобанд. سعیدов قاسمجونро аз соли 2022 аз давре ки ба ҳамин ширкат ба кор омад мешиносам. соли 2022 вақте ки ба ширкати мо вобаста карда шуда буд корҳои сохтмонӣ дар қубури ҷабандаи рақами 3 баски он ки як қисми кормандони худро мо ба сохтмони МБО норак равон карда будем барои таҷдид. дар инҷо мутахассисон намерасиданд. баъд аз эълон додан мутахассисо бисёр омаданд. аз он ҷумла яке аз коргарон ҳамин Саидов Қосим буд ки дар моҳи августи соли 2022 ман ки ба ҳайси мутахассис шӯъбаи қадрро кор мекардам, ӯро ба кор қабул кардем. дар маълумоти техникӣ дошт. вақте ки суроғ кардем дар мактаб кор кардагӣ буд, дар шабакаҳои барқии ноҳияи Файзобод кор кардагӣ буд. ман пурсидам ки оё дар туннели сохтмони Роғун ки аз удаи кор мебарӣ? гуфт ки мебароям. ана аз соли 2022 моҳи август соли 2022 то имрӯз کار کرده است. خیلی خوب دارد به همه کارگران، همه همکاران خود معامله خوب دارد. حالا که دانشگاه پلی‌تکنیکی تویستان داخل شد در کورس سوم میخواند. ما هم وقت کوشش میکنیم که چنین متخصصان باشند در کارخانه ما و دستگیری میکنیم. البته با این جوانی خود نگاه نکرده در این بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون سهم زیادی خود را گذاشته ایستاده است. از یک گریبان سر برآورده این انشاءات تقدیرساز ملت را با سربلندانه، با یک روحیه بلند، با یک عزم و اراده قوی با پورگی به انجام رسانیم. دیر نیست آن روزهایی که ما با این روزهای استقلالیت انرژیتی خواهیم رسید. 3 سال است که همین سعیدov قاسم میشناسم. همینجا کار کسد بچه فعال. جایی که کمبودی میشود سری وقت میرسونه خچه کمبودی رو برطرف میکنه. مناسبت با کارگر و مقصد با همه کارگرها همه یک خوبه. бахши сохтмоние ки Қосим Саидов бо ҷамъи ҳамкоронаш ба таври шабонарӯзӣ дар бунёди он фаъолият мебаранд, ин нақби сохтмонии қитъаи 4 нерӯгоҳи барқи обии Роғун мебошад. нақби сохтмонии қабати 4 аз шохаҳои А ва Б иборат буда вазифаи онҳо тақсим намудани ҳаҷми об ва паст кардани шиддатнокии ҷараёни он мебошад. иншоот ба истиснои баромадгоҳ 1770 метр дарозӣ дошта қутраш 15 метрро ташкил медиҳад ва иқтидори обгузаронии он 3500 метри мукааб дар як сония мебошад.
то имрӯз бо азму иродаи хастанопазири коргарони нақби мазкур корҳои бетонхобонӣ 1271 метри мукааб, корҳои кафшерие наздики 500 метр ва васлу насби варақаҳои оҳанин ба пуррагӣ ба анҷом расидаанд. ҳамаи ин албатта дар зери замин аст, вале барои сохтумончиёни нерӯгоҳ дар мисоли Қосим Саидов кор дар зери замин на ин ки дигар мушкил нест, балки мояи ифтихору сарбаландӣ низ мебошад. ӯ намуное аз ҷавонони содиқи ватан ва дӯстдори обу хоки меҳан аст, ки ҳам бо сухан ва ҳам дар амал бо заҳмату арақи ҷабини хеш ин самимияту садоқатро нисбат ба ватан модар исбот месозад. اغون سری بالای ملت، شهادتنامه فردای ملت، تو را با خشت ننگ خود بسازند همه مردان سربالای ملت. مبارک بخت ارزانی مبارک، با میهن نور رحمانی مبارک. نیروگاه برقی آبی راغون سربلندی ملت تاجیک. کوههای سربافلاکی تاجیکستان پر از صدا است. صدای سرشار از غرور ملی وطنداری، میهن پرستی و سرجمعی تاجیکان. جوش و خروش کار در همه قطعه‌های نیروگاه، قدرت و توانایی و نیروی بزرگ و سازنده ملت تاجیک را تجسم کرده، چون ملتی از ازل بنیادکار به عالمیان معرفی می نماید. در میدان ساختمان شخص مهمیت راغون را برای رشد و تکامل دولت و ملت تاجیک درک نموده، ارزش بزرگی به مثل آن را پیخست میبرد. انا این نفر امیرخان جلیلوف مهندس پرمگر می باشد. او نزدیک 15 سال می شود در نیروگاه برق آبی راغون طریق تکنیک پرمگری سینه کوه ها را شکافته، احتمالیت لغزش کوهپاره ها را برطرف می نماید. امیرخان جلیلوف در طول فعالیت پرثمر و افتخار بخش خویش در این کارزار ننگ و ناموس ملت در دامن کوههای خطرزا در برابر صدها فرزندان برومند میهن با شجاعت و دلاوری پایه‌های نیروگاه را استواری میبخشند. در نظر اول کاری او تا اندازه ساده و سبک مینماید، اما برای شکافتن یک نقطه از این کوهپاره عظیم که طبق نقشه از 25 تا 40 متر درازی را در بر میگیرد، کار است بسا مشکل و زحمت طلب. امیرخان جلیلوف میانی همکاران با مهربانی و فروتنی از احترام شایسته برخوردار است. او در سمت کار خویش شاگردان نیز آماده میکند که الکی چندی از آنها مکانیزاتوران حرفه‌ای گشته در بنیاد نیروگاه خدمت پرثمر مینمایند. چهارده سال است که در نیروگاه برقی آبی راغون با حیث پرمگر کار و فعالیت دارم. ما ساختمانچیان امروز از چنین دولتداری افتخار داریم. عزم ما عزم سازندگی است. هر عملی که ما طبق نقشه اجرا میکنیم زینه با آینده باز هم درخشان دولت صاحب استقلالمان می باشد. با بنیاد راغون که با اراده قوی هزاران ساختمانچیان پیش برده می شود، افتخار ما روز تا روز بالا می گردد. ما فخر از چنین اتحاد و روحیه سازنده داریم. وعده میدیم این نیروگاه برقی آبی راغون را با سر بلند با انجام میرسانیم. امیرخان میگوید بی‌صبرانه منتظر آن لحظه‌هایی هستیم که نیروگاه برق آبی راغون با تمام اقتدار به کار درآید و پیشرفت‌های تاجیکستانی عزیز از امروز زیاده بیشتر و بهتر گردد. ما برای عملی گشتن این آرزوی دیر انتظار خلق تاجیک تمام نیرو و تلاش خویش را روانه خواهیم کرد. بنیاد نیروگاه برق آبی راغون با اقتدار استحصالی 3600 مگاوات ساعت نیروی برق پدیده است نادر و ناتکرار. این پدیده را خرد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان درخشان ساخته است. خردی که ازلی است و میراث از گذشتگان. با وجود آوردن بحر صنعی در موضع تیزاب و پرجوش و خروش دریای وحش و از آن استحصال نمودن جریان برقی قدرت طلب میکند. ناترسی و اراده مستحکم و باوری به آینده نیک باید داشت.
که به چنین عملی باور نکردنی دست زد. نیرو، توانایی، اراده مستحکم و باوری به آینده درخشان در وجود سرور تاجیکان عالم محترم امام علی رحمان جلا دارد و این جلا روشنی را در خاندان هر تاجیک و تاجیکستانی تأمین می نماید. تاجیکستان باز هم شکوفاتر می شود. نیروگاه برق آبی راغون نور می دهد، آبادی می آفرد و شرف می افزاید. از چهره هر کارگری عادی تا مهندس سطحی عالی که باری ناموس و آر بر دوش دارند و در پیشرفت‌های میهنی خود قدم‌های استوار می‌نهند، آینده باز هم درخشانی کشور و دیار را دیدن ممکن است. نیروگاه برق آبی راغون روشنایی است و جلای نور است برای فردا. نیروگاه برق آبی راغون شوکت و شان جمهوری تاجیکستان است برای امروزیان و آیندگان.